Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal televizija Srbija Vesti. Zapadu još nije stigla depeša, što bi rekao Branislav Nušić, da oni više nisu jedina sila. U svom nastojanju da očuvaju hegemoniju prave velike probleme čitavom svetu. Žive i rade po principu ko nije sa nama, on je protiv nas. Čak eliminišu mogućnost da neko bude neopredeljen, kao što je Srbija. Pritisak stranih agenata, po rečima samog predsjednika Srbije Vučića, nikada nije bio jač u našoj zemlji, a slična je situacija i u Republici Srpskoj. Posledica umno poremećenog neoliberalnog globalističkog zapada, oličenog prvenstveno u Americi, Velikoj Britaniji i prisilno u Evropskoj uniji. Kada je reč o delovanju stranih službi bezbednosti, upravo tog neliberalnog globalističkog dela zapada, mi smo kao Kazablanka danas. Srbija je prostor na kome se sve obaveštene bezbednosne službe sučeljavaju, ali nijedna služba ne pravi nama i naše rukovodstvo takve probleme, kao što to čine službe bezbednosti zapada. Oni vrše pritisak na sve one elemente u našoj državi, kako bi Srbiju primorali da nema nikakvu drugu opciju, sem zapada. Ono što nam zapad radi je jedna vrsta međunarodnog političkog silovanja, jer oni žive i rade po principu ko nije sa nama, on je protiv nas, i eliminišu svaku mogućnost da neko bude na suprotnoj strani i eliminišu svakoga ko nije na njihovom ideološkom fonu. Oni čak eliminišu mogućnost da neko bude neopredeljen, kao što je Srbija i mnogo drugih država u smislu sopstvene, samostalne i suverene politike. To više na zapadu nije dozvoljeno. Dakle, to je diktat Amerike i nerazumevanje da više nisu jedina sila i hegemon, već jedna od sila. Taj njihov stav je jako rigidan i takav stav će napraviti velike probleme u mnogim zemljama u svetu. I Evropska unija se nalazi pod velikim pritiskom, okupacijom anglo-saksonskog faktora. To je deo međunarodne zajednice koji je otuđen i koji ima veoma ozbiljno poremećen način razmišljanja po pitanju međunarodnih odnosa. Oni su zgazili međunarodno pravo, uveli sopstvena pravila koja traže da ih ostatak sveta poštuje i da to pretvore u pravo, a svako ko pokuša da se pozove na bilo kakvu pravnu normu, važeću međunarodnom pravu, istog trenutka biva sankcionisan sa njihove strane. Drugim rečima izazivaju ratove, sukobe, jer neoliberalni globalizam raste u sukobima, a pada u miru. Njima mir ne odgovara, jer u neminim vremenima oni pokušavaju da očuvaju svoju hegemoniju. U konkretnom slučaju Srbija, koja se nalazi na razmeđi, ali koja pokušava da vodi svoju politiku i da ne bude ni na istoku ni na zapadu, upravo spada u onaj kontingent zemalja koji po zapadnom shvatanju nemaju pravo da samostalno odlučuju ni da budu neutralne, već moraju biti isključivo prozapadne. Pritisci su usmereni ne samo na Srbiju, već i na Republiku Srpsku i Milorada Dodika, koji je jasno rekao da je za Rusiju i koji ne krije da bi želeo da Bosna i Hercegovina i Republika Srpska postanu deo BRICS-a. Ono što Zapad ne prihvata jeste činjenica da je BRICS pre svega ekonomska organizacija samostalnih i suverenih država. Dakle, nije vojna organizacija kako je oni posmatraju. Upravo zbog činjenice da su države članice suverene i samostalne i da niko na njih ne vrše pritisak. BRICS je zato i primamljiv mnogim državama i bit će još više. Milorad Dodik je već potvrdio svoje učešće na ovom samitu, dok iz Srbije za sada sigurno ide potpredsjednik vlade Srbije, Aleksandar Vulin. Putin je uputio i poziv i srpskom predsjedniku, Aleksandru Vučiću. Inače, kritike iz država zapada stigle su odmah pošto je srpski predsjednik dobio poziv od Vladimira Putina da prisustvuje samitu. Tako se iz Nemačke čulo da prijateljstvo Srbije sa ratnim zločincima plus demontaža demokratije može dovesti do Kremlja, ali definitivno ne do Evropske unije. Iz Evropske unije su poručili da održavanje veze Beograda i Moskve za vreme sukoba u Ukrajini nije u skladu sa vrednostima Evropske unije i procesom pridruživanja Evropskoj uniji. BRICS Plus i bukvalno transformiše svet,
Preko njega se vrši oblikovanje sasvim novih i drugačijih međunarodnih odnosa. U tom pogledu je daleko iza sebe ostavio G7, koji je sveden na konfiguraciju koja koordinira strateške aktivnosti unutar kolektivnog zapada. Srbi i Rusi, kao i mnogi drugi narodi, nastavljaju dela naših predaka, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova. Ona naglašava da su se njeni preci borili na strani pobednika. Obojica mojih deda su se borila u Crvenoj armiji. Oni su se borili protiv nacizma i fašizma. Obe moje bake su tokom velikog otadžbinskog rata radile u fabrikama. Pored normalnog civilnog života, radile su i u ime pobede. Sjećanja na ta vremena je živo u meni, ne samo zbog udžbenika, već pre svega zbog istorije moje porodice, poručila je Zaharova. Veoma je važno da se ovi značajni datumi i njihovo obeležavanje ne pretvore u formalnost, protokolarne prijeme, već da oni budu deo obrazovnih programa. Važno je shvatiti da ova priča nije završena, ona se nastavlja. Zaista se nadam da će srpski narod, a znam da je tako, kao i rukovodstvo Srbije, sagledati procese koji uzemaju maha na evropskom kontinentu, kao i dešavanje u vezi sa Ukrajinom, kao nešto što ukazuje na to da je ovo nedovršena priča o Drugom svetskom ratu, rekla je Zaharova. Važno je da saznanje o Drugom svetskom ratu u Rusiji budu deo filozofije naroda, državne politike. Također je veoma važno zapamtiti i znati da ovo nije neka priča iz prošlosti, čije je poglavlje već zatvoreno i koja će jednostavno biti predstavljena u udžbenicima i dokumentarcima. Sa druge strane, ruski ambasador u Sarajevu, Igor Kalabuhov, govorio je o predstojećem BRICS-u, na kome će učestvovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, američkim sankcijama Ruskoj federaciji, kao i planu pobede Zelenskog. Ruska federacija ima strateške odnose sa Republikom Srpskom i pratimo situaciju u Bosni i Hercegovini. Izjavio je Kalabuhov i istakao da Srpska ima svoje stavove što se tiče spoljno-političkih prioriteta. Srpska je jasno rekla da ne želi u NATO i jasno poručila da joj članstvo nije interes. On je također istakao da u Evropskoj uniji pa i u Nemačkoj sve zastupljenije mišljenje da ne mogu ostvariti prosperitet bez Rusije. To je vezano i za BiH. Realizacija Dejtonskog sporazuma se ne može ostvariti bez Rusije, naglasio je Kalabuhov. On izjavio da je dolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na samit BRICS-a u Kazanj prilika za unapređenje odnose Srpske i Ruske federacije, te da nije isključen i lični susret Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To je istorijski događaj, jer će se prvi put okupiti državnici 10 zemalja BRICS-a, naglasio Kalabuhov i dodao da se očekuje i konkretni rezultati samita. On je govorio o mogućnosti da BiH, odnosno Republika Srpska, budu članice BRICS-a. Ja mislim da posjeta Dodika Kazanju na ovom forumu jedan indikator i priznanje u smislu realističnosti svega onoga što nudi BRICS.